ndagira ngo muze mufashe gatoya mwegere hino mbumvishe aya makuru. Igisirikare cy'u Burundi noneho nacyo cyatangiye gukora ibintu bisa naho ari biteye ubwoba. Nta kuntu wakiyumvisha ukuntu barekuye bombe ikabihitanya abaturage bangana uko. Reka nze nkumvishe gatoya aya marira. Umva amarira. Abona abaturage bari kurira ahangaha imbere yanjye, ndikubona abantu basanzwe benshi cyane bamaze kugira gute kwitaba Imana, batwitswe n'uru rusasu rwatewe n'igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri ibi bintu dukunda kubabwira mukavuga ngo wenda tuba turi kubabeshya, mukumva ko ari ibintu ahanini biba bitabaye, ariko ibi noneho byo byabaye. Igisirikare cy'u Burundi kimaze ngo kwihorera kuri M23, ariko gipiga bombe, cyohereza bombe amakopera ageze kuri 3, ariko kiyohereza ahantu hatuye abaturage. None barapfuye. Igitangaje kibayemo nukantu bayateye, hari harimo na Wazalendo, hari harimo n'abasirikare ba FARDC. Aba bose rero bakaba babigendeyemo. Gusa n'abasirikare ba M23 baraho ku ruhande nabo babigendeyemo. Ndaje gato mbahereze aya makuru, na makuru angeze wa breaking news, ngiye kubabwira uko byifashe. Ibi bikorwa biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho bitateguwe cyangwa se ari ibintu byateguwe ngo bishyirwe mu bikorwa. Munyuma yaho gatoya ndaza kuwumvisa ijambo. Bajya bavuga ngo ijambo rya mukuru riratinda ariko ntirigira gute ntirihera. Ndagira ngo uze umfasheho gatoya uze wumve ukuntu Afande Colonel Makanika nubwo yitabye Imana, ariko ari ibintu yari yavuze asa ubutegetsi bwa leta Kinshasa ko niburamutse bubyanze ibintu bitazabagendekera neza. Reka nze nkumvishe ubu bwoko bw'abanyamurenge ntago ari ubwoko bwaremewe gupfa, ahubwo ni ubwoko bwaremewe kubaho. Nubwo bicwa ariko hari Imana yo mu ijuru ushobora byose, ndetse n'umutabazi waje MRDP twirwaneho, ndetse na AFC M23 gutabagwa twabo rero nibo babifite mu ishingano. Reka nze nkumvishe amagambo Afande Makanika yavuze buryo ki hari ibihugu byinshi byateraga inkunga Red Tabara kugira ngo ize yice aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ndagaruka gatoya no ku magambo Red Tabara ihirutse gutangaza, ndetse n'ibitero yamaze kuba yongera guteguza igisirikare igihugu cy'u Burundi yuko bishobora kuzabaho mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri. Kankumvishe gato ari kubikora bafite ibibazo bafu Red Tabara ifite couloir yahawe na leta yako irazi gakanguka kava mu Rwanda kaza kutwica. Urumva ni umugambi wacuzwe nta nubwo ari na leta yacu gusa yonyine, fatanyije n'ibindi bihugu, ariko impamvu n'itaramenyekana kuko abanyamurenge bapfa kubera iki twicwa, kubera iki tugomba gupfa, kubera ko ushaka kwita. Arimo arabaza ngo kubera iki bundi twicwa, kubera iki abanyamurenge ari bo bagomba gupfa. Ati ubwoko bw'abanyamurenge ntago bwaremewe gupfa. Reka nkomeze mwumve, ndaje ngaruke ku makuru mfite twirwaneho y'ibikorwa imaze gukora birenze 4. Ntujye kure, ndaje mbikugeze ibyo byose. Agomba kwigira ku banyamurenge kuko abanyamurenge babaye ubwoko bwo gupfa gusa. Umuntu wese upfa ko hari yumva ko yahaza urumogi cyangwa yahaza ibiguzi agomba kwita umunyamurenge. Ntabwo ari twende turu. Aravuze ngo kubera iki umuntu wumva wese yahaza urumogi cyangwa amayoga yumva ko agomba kuza kwitoreza kwica ku banyamurenge. Ibi bintu yabivuganye umutima nyine n'umutima wa gisirikare ababaye. Arabaza ati nukubera iki umuntu wese yumva ashaka kwicaza kwitoreza ku banyamurenge. Ibi rero nibyo bari kurwanya kugira ngo bihagarare. Kankomeze gatoya mwiyumva ubwo kwishwa gusa bwaremewe kwicwa ya leta igomba kuna muri nkota ikava mu mugambi n'abafatanyije ukudutsemba no kutwica ntacyo tuzira. Leta igomba kuva mu mugambi wabo bafatanyije mu kutwica, bakunamura inkota maze bagahagarara mu ruhande rwabo. Ibi bintu rero nibyo Kisekedi adashaka. Ikintu adashaka nuko umuturage, umuntu wese witwa kari umunyamurenge abaho anaba muri iki gihugu cya Kongo. Nibyo amoko menshi atuye hano muri Sud Kivu adashaka. Ibi rero nibyo Afande Makanika yapfuye, intwari y'abanyamurenge yapfuye ari kugira gute, ari guhangana nabyo. Sasa rero ndagira ngo mwegere hino nze dusesengura ya makuru tunavuge agezweho ya breaking news. Ariko mbere yuko tuza kwinjira muri ibibazo by'abanyamurenge bakomeje gukorerwa ihohoterwa, ndagira ngo muze kumfashaho gatoya tubanze duhere ku makuru ababaje y'akababaro, amakuru y'igisirikare cy'u Burundi none hangaha kimaze gukora amahano hano mu mujyi neza urenze hano
muri Prende Ruzizi niho bikorewe, za Runingo, za Kiriba. Ahangaha niho abasirikare b'abarundi bamaze kurasa bakoresheje bino bitwaro binini birasa kure. Ahangaha rero bararashe, none abaturage bari kurira ku rwego rwo hejuru cyane. Bitewe n'iki? Bitewe n'amabombe arashwe ahangaha ageze kuri 4, birangira abaturage benshi ndikona ni imirambo myinshi y'abaturage bamaze kugira gute, bamaze kuhasiga ubuzima. Mu by'ukuri ibi ni ibikorwa by'ubunyamaswa bikozwe ndetse bise binengwa n'intare za Sarambwe. Amavideo tuvugana ari gusakara ahantu hose. Mwegere hino, niba ushaka nawe kuza kureba iyi video, wihangane ujye muri comment gatoya urebe link ya mbere ipininzemo, uhite uyikandaho, uraza kwisanga muri groupe yacu kugira ngo ujye ubasha kureba ayo mavideo ndetse n'amafoto y'ibiba byabaye, kugira ngo mubone ko ibyo tubabwira tuba dufite na gihamya. Mugomba kujoininga iyo groupe kugira ngo mujye mubasha kubyikurikiranira hafi, cyangwa se nubona bitari gukunda unyandikire kuri 0796468462. Iyo nimero ntihamagarwa, ni ya WhatsApp gusa. Hanyuma rero munyemerere tuyatangire. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko ku munsi w'ejo M23 yatwitse amakamyo yacyo ageze kuri 4, ayandi 2 arashimutwa afatwa n'intare za Sarambwe. Uyu munsi mu gitondo mu rukerera mu masaha za 11 ibi ngibi igisirikare cy'u Burundi cyabikoze gisa n'igishaka kwihorera kuri M23, ariko kihorera mu buryo butari ubwanyabwo. Ubundi bagombaga kubombarida bakarasa mu birindiro bya M23, ariko bakareka kurasa mu makaritsiye yatuwemo n'abaturage. None igisirikare cy'u Burundi kitigeze kigira ukwihangana, ndetse abeshi bari no kuvuga ko iki gisirikare cyarashe kitari kigeze gihabwa order n'ababakuriye cyangwa se n'abashinzwe izo operation, ko ari abasirikare barakajwe na bagenzi babo bishwe na M23, bakavuga ati ntago tugomba kwihangana mu gihe natwe tutarishyura iki M23. Bahitamo kurasa karisiye bakeka ko yabirimo M23. Gusa ibibabaje, igitangaje cyane nuko nubundi barashe bakanikora mu nda. Harimo abasirikare b'abarundi, harimo Wazalendo na FARDC baguye muri icyo gitero cyabayeho. Ni igikorwa cyakozwe mu gihe gito cyane, ariko gihitana abaturage benshi. Twavuga ngo igisirikare cy'u Burundi nacyo ni igifatanya bikorwa mu bwicanyi buberano muri Kongo bukorerwa abasivili, mukajyaho ngo nayacu ngo tuba tubeshyira ngo igihugu cy'u Burundi ngo kubera ko ngo ikina ngo iki. Ariko nyaboneka ibi bikorwa byose ni ibintu bibayeho none ahangaha. Iyi nkuru iracyari breaking news, ndakeka nta nundi munyamakuru ushobora wenda kuba yari yayikora. Niba ariko banayikoze mukaba mwayimenye, ibyo okay, ni byiza. Ariko nanjye nyigarutse bitewe n'uburyo nyibonyemo n'uburyo bibabajemo. Birababaje cyane kuba igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'igihugu. Tuyibutse ko igisirikare cy'u Burundi ntago ari Abazalendo, nta nubwo ari FDLR, ni igisirikare cy'igihugu kiba gikwiye kwihesha icyubahiro ahantu kiri hose. Ni igisirikare kidakwiye kugaragara mu bikorwa bibi by'iyicwa ry'abantu ngo kigaragare cyica abasivili. Ahubwo afazari yubona ngo barasaga bakarasa mu birindiro bya M23 byari kugira inzira, ariko nta kuvuga ngo barashe mu ikarisi tuwe n'abaturage. Ese ko bivugwa ko bari kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, umutekano bagarura n'uwiki? Bazagarura uwiki abaturage barangije kubica? Bazagarura uwe mutekano kandi abaturage barangije gupfa? Ese uwo mutekano uzajya he mu gihe nta baturage bazaba bahari? Ntago byari bikwiye ko rero baza kurasa ngo barase mu baturage, ahubwo byari bikwiye ko barasa bakarasa ahantu hatuye abaturage, plutôt hatuye hari defense za M23. Ibyo bintu ni ibintu byumvikanaga neza cyane, gusa birabaye. So munyemerere iyo nkuru tunayive huko. Igisirikare cy'unu kimaze kurasa kibikoze cyihorera, none cyihoreye mu baturage, nta nubwo cyihoreye kuri M23. None ubu tuvugana breaking news, iki gikorwa kibayeho kibabaje intare za Sarambwe ku rwego rwo hejuru cyane, kugeza ubwo Colonel Wiringoma ahisa bivugaho. Kandi iki gitero cyagabwe cyagizwemo uruhare n'abacashuro, kandi tubibutse ko abacashuro ku munsi w'ejo nejo bundi hari abacashuro bafashwe na M23 barenze 12. None ubu tuvugana M23 irarakaye, ndetse ubu tuvugana bamaze kwisuganya kugeza ubwo bagiye kwita nabo bagira gute bagaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Gusa tubibutse ko ntago M23 igikora ibintu ihubutse, kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze, ntago M23 nayo itivuga ngo twe tugiye natwe kwita tubarasa.
ntago babigenza uko. Ubwo bavuze ngo tugiye natwe kugira icyo dukora kugira ngo turinde abaturage bacu, mwitegure neza cyane ko kuza kurinda umuturage kwa M23 ni ukujya Uvira bagafata Uvira bakirukana aduyi nyine kugira ngo agende, kuko bitabaye ibyo ngibyo n'ubundi umwanzi azakomeza agire gute, azakomeza agenda basongamo utuntu nta nubwo navuga ko ari utuntu, azakomeza agenda arasa amabombe yandi nkayo ngayo haba mu baturage haba mu basirikare ahantu hose abonye. Ntago abasirikare b'Abarundi bagifite umutima, nta nubwo bakirwana nkuko barwanaga, ahubwo bahinduye strategy, kandi izi strategy zose zahinduwe na Neva. Ibindi bikorwa biri gukorwa na Masunzu, ibindi bikorwa biri gukorwa na Masunzu. Sintekereza neza ko iyo nama bayigiriye, nubwo byamaze gutangazwa n'abakuru babo bavuga ko iki gitero kibayeho batari bigeze bamenyesha abasirikare ngo bagabe icyo gitero, ariko ndavugisha ukuri kose gushoboka, nta gisirikare cy'u Burundi cyari gupfa kwitora ngo kirase kidahawe itegeko. Bivuze ngo bagize gute, bahawe itegeko bemererwa kurasa, barangije bagira gute, bakora inshingano zabo nyine bararasa nkuko babibwirijwe n'ubuyobozi bwabo. So munyemerere iyo nkuru tube tuyivuyeho, ahubwo tumanuke gatoya twigira hitwa Kingwengwe. Nubwo ibyo bibaye muri Prede Ruzizi, ariko Kingwengwe M23 akabiri nahiri inafite ibitwaro bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi kijya kizamuka ariko ntikigere muri biriya bice. Kubera iki? Kirabizi neza cyane ko kibeke kigakora ikosa rimwe gusa M23 ntabwo izihorerera mu mujyi wa Uvira, izihorerera Bujumbura. M23 ifite intwaro zireba Bujumbura, M23 ifite intwaro zireba Tanganyika, M23 ifite n'izindi zo kugira gute, zo kuza gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kugira gute, kuza kwirwanaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu gihe leta yabo iri kugira gute, itari kumva ngo ishyire mu bikorwa ibyo basezeranye nyine na M23. Rega buriya kuba abasirikare bahangana byo ni ibintu byumvikana, ariko kubona abasirikare bahangana n'abaturage ibyo ni ibindi bibazo bikomeye cyane. Icyo gihe ntabwo ikibaye intambara gisirikare, oya, ibaye intambara abasirikare n'abaturage, nyine ibaye intambara yeruye, abaturage birwanaho bitewe n'iki n'ibibazo runaka. None ubu tuvugana rero M23 imaze gufata umwanzuro ukakaye, isaha ku isaha mushobora kuza kumva amato yose ari Tanganyika bayacucumye bayagize umuyonga. Bafite ubwo bushobozi bwo kuza kurasa ayo mato uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma rero mu yandi makuru, abasirikare b'Abarundi bamaze kwikusanya. Icyo gitero nubwo kibayeho ariko kibateye ubwoba kurusha uko iyo batirirwa bakigaba cyangwa batirirwa bagitera. Ubu tuvugana bamaze kuhahamuka, barwaye imitima bitewe n'iki, bitewe n'ibyo bikorwa. Navuga ko ari bikorwa bibayeho binakozwe n'igisirikare tena cy'u Burundi nyine. Byabateye ubwoba, bazi neza ko M23 ishobora kuza gufata umwanzuro ikagira gute, ikaza kujya gufata umujyi wa Uvira. So twigire rero imurenge tubariho duhera. Ngira ngo mukanya uko mwabyumvise natangiye amakuru nabumvishije amajwi y'uwahoze ari umukuru w'inyeshyamba zatwirwaneho. Niko mbivuga nkuko bivuga, mujye munyemerera tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Bivugwa ko ari inyeshyamba, gusa ni MRDP twirwaneho. Uyu rero yahoze azikuriye akaba yaritwaga Afande Makanika. Uyu mugabo rero yasize mbere yuko yitaba Imana yaramaze gukora iyo video mbahaye, avuga ati nubundi ntago abaturage b'Abanyamurenge, ntago tw'Abanyamurenge twaremewe kwicwa. Ati twibaza impamvu buri muntu wese uhaza urumogi, buri muntu wese wumva amaze guhaga ahita ajya kwitoza kwica, akajya kwitoreza ku Banyamurenge. Ntago turi ubwoko bwo guhonwa, ntago turi ubwoko bwo gupfa, ahubwo turi ubwoko bwo kurama. Ati rero Kinshasa turayimenyesha ko igomba kubura intwaro yabo igahagarara ikaturwanaho, bitabaye ibyo tuzakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo tubeho. Akaba ariyo mpamvu twirwaneho rero. Niyo nagira impamvu ninjire ku iyo ngingo, kwari ukugira ngo mbumvishe imbaraga twirwaneho ifite aho iri kuzikomora. Ntago ari imbaraga bishakamo, ni imbaraga karemano, kubera ko ari ko bagomba kubaho nyine, niko bagomba kubaho kugira ngo babeho, birabasaba kwirwanaho nyine. Niyo mpamvu bitwa twirwaneho. Ntago babaho batarwanye na Wazalendo, ntago babaho batarwanye na Maimai, ntago babaho batarwanye na Zanyaturu, ntago babaho batarwanye na FDLR. Aba baturage b'Abanyamurenge bari ku gitutu cyo kubaho ari uko babanje kugira gute, babanje kurwana. Ni ibintu bibaje cyane, gusa amahirwe yandahari nuko M23 iri hafi aho ngaho ikunze kubafasha muri iyi minsi.
Twirwaneho rero yamaze kwigarura uduce tugeze kuri tundi tune, ndetse banafatanyije na M23 bafata abasirikare 66 b'abarundi babafata rwa mikono. Abangaba ubu ngubu Neva nabo araje avuge ko batorotse igihugu, batorotse igisirikare. Aba bafashwe niko Neva ajya bigenza. Iyo wumvise amakuru atandikira imiryango yabo atabasirikare banyu atabana banyu bacitse igisirikare bagitorotse, kubera iki bafashe rwa mikono, abandi barashwe, akavuga ati se ndajya gutangaza abasirikare barenga 100 ko bishwe, mbabwira imiryango yabo, noneho igihugu nsiba gishyize mu yozo. Akareba akavuga ati reka nkwereke, agafata nimero matricule ya gisirikare akayihereza imbonera kure, yarangiza agatangaza ko basirikare bagize gute batorotse igisirikare. None rero n'aba Twirwaneho yafashe 66, ubu ngubu Neva nabo namenya amakuru araza kugira gute, araza kwandikira ababyeyi babo cyangwa se abagore babo, babwire ngo abagabo banyu batorotse igisirikare, ababwire ngo abana banyu batorotse igisirikare bakivuyemo, bari kurwana muri Kongo. Ubu tuvugana rero Twirwaneho yafatiye abasirikare b'abarundi ahitwa Runingo, ndetse ifatanyije na M23. Hanyuma akandi gace kitwa Rugeje, ndetse n'akandi kitwa Itisha, n'akandi ko muri groupement n'ubundi ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Ahangaha rero naho habere operation ziteye ubwoba kandi zakozwe na Twirwaneho. Hanyuma na Poezero ahangaha naho hakaba habere ibikorwa bya MRDP Twirwaneho. Utwo duce nabanje kubabwira ni uduce twigaruriwe. Hanyuma Poezero ni ibitero byakozwe na Wazalendo, murabizi neza cyane ko Poezero isanzwe ifitwe na Wazalendo na Twirwaneho. None ubu tuvugana rero abasirikare benshi b'Abarundi batangiye guhamuka mu gihe Tanzania yasinziriye. Tanzania ntumubaza iby'urugamba, ntubimubwire, ntibimureba. Ubu tuvugana aho ugiye kwibuye riri hariya hehe za Mfizi, ibuye riri hano mu misozi ya za Baraka, ibuye riri hano mu misozi ya za Karemi, niryo bahugiyeho. Mu gihe abasirikare b'Abarundi nabo bakomeje kugenda bakusanya make yabo bayacyura bitonze. Angara Twirwaneho yakoze ibikorwa bigeze kuri 3. Urumva yafasha abasirikare 66, iraza ifata Rugeje, ifata Itisha, ifata Kigoma. Angani muri groupement n'undi ya Kigoma muri territoire ya Uvira. So urumva ni ibintu byumvikana neza cyane gatanko yagenze kako, ndetse ikabitsinzi ikomeye cyane kuri Twirwaneho rero izo ni imbaraga baterwa na afande makanika nyakwigendera, uwo bita intwari yabo, uwo bita intwari y'abanyamurenge, uwo bita uwarebye kure akarusha abandi, uwo bita wahaze ubuzima bwe akemera gutabara, akemera gutamba ubuzima bwe kugira ngo ubwa bene wabo babeho, apana ikigwari masunzu, apana ikigwari n'abandi bagiye bagaragara mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse nabo bandi bita ngo nutugara batumva ibitekerezo byaba ngaba bemeye kuhara ubuzima bwabo kugira ngo barengere imiryango yabo, kugira ngo barengere umukongomani w'umunyamurenge ukomeje gukorerwa icarubozo muri bira bice. So ntako tuba tutagize ngo tuvuge mwoka byaramwe, ntako tuba tutakoze ngo tukore ubwo buvugizi, ariko ikibabaje nuko rimwe na rimwe abo tugerageza kubibwira usanga arimo n'abandi bagira gute babifata ukundi kuntu, ugasanga bari kugenda bigorofanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ugasanga nk'umuntu aciye mu gikara nyandikiye amagambo mabi ngo ibyo ngibyo ngo urumva ngo bizarangira, ngo ubutegetsi burahinduka, ibintu nk'ibyo bitari sawa. Ariko nta kundi, ntabwo njya acika intege, ngomba gukora amakuru nkababwira, n'ubwo buvugizi nkabukora bwakunda nyine na mahirwe y'Imana, byose tubifashwamo no gusenga. Rero abanyamurenge kubera ko aribo bantu bundi giye nkunda kuvuga ko abanyamurenge nibo bantu ba mbere basenga cyane, ko bameze nk'abanya-Isirayeli bitewe n'ibibazo bakomeje kujya bahura nabyo, bituma nyine bibahatiriza gusenga Imana kugira ngo igire ikikora. Ari umunyamurenge mperutse kumva uri gusenga ari guhimbaza, aravuga ati tugiye gusengera ubutegetsi bwa Kinshasa bukurweho. Aravuga ati tugiye gusengera ubutegetsi bwa Kinshasa bukurweho. Baramuseka. Ariko reka mbabwize ukuri, ubutegetsi bwa Kinshasa wabona ari cyo gihe kigiye kugera kugira ngo buveho. Erega burya ibintu bijya gushya birashyuha. Kisekedi nawe ari mu byago, ndaje ninjiremo mbibabwire. Nababwiye ngo nta inkoni hira igihe. Twirwaneho baherekera barwana, baherekera basenga, baherekera basirimba, bagira gute basenga. Mutibwira ngo Imana basenga ntiyumva. Ntago Imana basenga ari ikiragi, ntago Imana basenga ari bayari, ntago Imana basenga ari ibindi bintu. Imana basenga kandi irakora neza cyane, ndabizi. Kuba rero babyizeye niyo ntambwe ya mbere y'ubutsinzi. So reka rero munyemerere twinjire mu yandi makuru, tujye muri Kivu y'Amajyaruguru, tuba ariho duhera, hanyuma ndagaruka Kinshasa, mpite ngaruka mu Bujumbura mbabwire naho uko byifashe. Neva uyu mugabo ari mu mazi abira, ndetse ari no mu bitaro. Ahari mu bitaro ari gukomandinga n'urugamba. Uyu mugabo ari gusinzira ibintu ntibikunde. Uyu mugabo asa no kuba ari kubonekerwa ibidahari.
reka nze gatoya ndaje mbabwira amakuru y'uyu mugabo, ariko munyemere mbanze mpere muri Kivu ya ruguru, mbanze mbabwire icyitwa Warikare icyitwa ibuye ry'agaciro rigiye gukora ishyano. Warikare icyitwa ibuye ry'agaciro rigiye gukora ishyano. Ushobora kubyumva uko nguko wenda ukavuga ngo nayanjye, ariko reka mbabwize ukuri, igisirikare cy'Ububirigi cyamaze gupanura, gifite abasirikare aha, gifite abandi basirikare aha, gifite abasirikare imbere, gifite n'abasirikare inyuma. Gusa ikintu gitunguranye, mwari muzi neza cyane munsi, niba mwibuka mumbwire muri comment, niba mwibuka igihe M23 ifata umujyi wa Goma, byayisabye iki? Byayisabye igihe kingana ute kugira ngo ifate umujyi wa Goma? Ese umujyi wa Goma wari urimo abasirikare bangana ute? Ndashaka umuntu wakurikiranye neza cyane aze kubinyandikira muri comment abimbwire, hanyuma mu kindi kiganiro kiza gukurikira ndaza kubabwira impamvu nababajije icyo kibazo. Mu kindi kiganiro kiri buze gukurikira ndaza kubasobanurira impamvu nababajije icyo kibazo. Ubu tuvugana rero muri Warikare, Ababiligi bibwiye neza yuko bapanuye ahantu hose, bamaze gushyiraho inkuta ngo M23 itabona aho yinjirira. Kumbi izi ntare za Sarambwe nabo ntago ari abana, ni abantu bazobereye iby'urugamba. Nta kuntu wafata umuntu nka General Sultani Makenga umaze imyaka ye y'ubuzima bwose yibera mu mashyamba ya za Kongo arwana intambara nk'izo, ukambwira ngo uraza kumuhisha cyangwa ngo uramutegera muri quartier yaryamamo. Ese umuntu yagutegera mu nzu yawe? Ese ari ikintu cyakwisha mu nzu yawe kandi buri nkuta yose cyangwa buri nguni yose igize iyo nzu yawe uyizi? Nikiba kirimo, niyo umuriro wagiye umenya ngo telefone yanjye nyibika aha, umenya ngo ikintu cyane cyose kiba kiri aha, ukaba ubizi aho kiri. None urambwira ute ko wahisha abana iwabo? Aba Babirigi bari kumva batega umutego mu gace ka M23 koko, bari kumva batega umutego ahantu umuntu yavukiye kandi ahazi. Erega ushobora kuwutega aha waba ngo uteza ngo hejuru y'intebe haca munsi yayo kandi nkahingukira inyuma nkaza nkakurasa. M23 rero nayo bibwiye ngo bayiteze ambushi cyangwa bakoze ngo inkuta ngo bazi ko nta hiri bumenere. Ubu tuvugana rero mbazana inkuru shyashya ivuga ko M23 tayari yamaze kwinjira mu mujyi wa Warikare. Ahandi tubabwire ko izo nkuta bari bashyizeho zose zari zirinzwe na Wazalendo na FARDC n'intera hamwe FDLR. Nibo bari bashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo iyi Warikare itaza kwinjirwa. None ubu tuvugana amakuru mashyashya hari nuko Warikare intare za Sarambwe zamaze gukusanya amakuru hagije aho umusirikare w'umubiri yari imbaraga zabo nke aho ziri. None ubu tuvugana niho bahereye rero. Mu kanya gato ndaza kubazanira indi breaking news iza kubabwira uko biza kugira gute kuba byifashe. Hanyuma munyemerere tuve kuri amakuru twikubita Kinshasa, ari nako tuza kwita dusoreza mu Burundi. Kinshasa rero utingwa iki? Nyakubahwa Perezida Evariste nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Kongo, uyu mugabo wavuze ngo jewe nza mu burasirazuba hazagira amahoro ari uko natsinze M23, ibintu by'ibiganiro nta bikozwe kugeza amaginga aya ngaya. Tshisekedi ari mu mazi abira bitewe n'iki? Nibaza ari kwibaza se ko mbona Amerika itari kujya mu nshingano, ese ko mbona Kabila yaje akaba ari kugenda agerageza kuvugana ankomanyiriza ahantu hose. Ibaze ko uyu nguyu Joseph Kabila Kabanga amaze kugira ni Rwanda muri Angola, ibaze ko yamaze kuzenguruka South Africa, ibaze ko iyo Tanzania muri kuvuga ejo bundi aherutseyo iri kuvuga ngo iri mu rugamba. Hari abasirikare ba Tanzania mu kibona barwana. Nuko Joseph Kabila Kabanga yagiye kurangiza diro kera cyane. Ubu diro yarayirangije kera. Tanzania mushobora kutazongera kuyibona mu rugamba. Kubera iki? Yamaze kugerayo wajya kuvugisha uwitwa Jakwa Kikwete, avugisha na Madame Samia Suluhu Hassan, kandi aba nibo bayoboye Tanzania. Umwe nyine ariho nka perezida, undi ariho nk'umuyoboye. So ibyo ngibyo wenda sishaka kubitindaho, ahubwo Tshisekedi ari kwibaza tese noneho izi nkarita ndazikina nte ko mbona yantanze bwana. Kandi seti nta seti igibya, ntago seti igikuramo bwana, reka ahubwo bwana ikuramo seti. Reka turebe Tshisekedi yamaze guhinduka seti, naho Joseph Kabila Kabanga amaze guhinduka bwana. Bitewe n'iki? N'ibikorwa ari gukora yipowe. Ibaze ko intwaro zaturukaga South Africa zitakiza, ibaze ko Amerika abasirikare yohereje ngo bajye kurwana, ngo bajye kutoza abasirikare ba FARDC batarajya mu kazi. Ibyo byose rero ukwiye kubirebaho ukahita wisubiza ikintu kimwe gusa, ukisubiza kubwo tayari uyu nguyu M23 amaze gutsinda icy'umutwe kera cyane. M23 amaze gutsinda icy'umutwe. Hanyuma twigire mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye wari he? Ari mu bitaro. Uyu mugabo ari mu bitaro, ibintu byamuzonze byamucanze kabisa, ari kwibaza ati ndabigenzane. Noneho akimenya amahano igisirikare cye cyakoreye muri Uvira byahise birushaho kuba ibibazo bikomeye cyane. Aribaza ati se ko mbizi neza ko noneho ngubu M23 amaze gusesekaza amavideo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biraza kugenda bite? Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari biteganyijwe yuko bari bufatire bamwe mu bayobozi ba M23 bihano.
none ubu tuvugana bamaze kubona proof zigaragaza ko M23 ubwo ibaye itari naho hantu abaturage bashira. Ni gute igisirikare cy'u Burundi gifata amabombe kikohereza mu baturage kikajya kubica? Ibi ngibi rero nabibabwiyeho, ariko reka mbabwize ukuri, never ari mu mazi abira, nataza kwicwa n'uburozi azicwa n'ibibazo, nataza kurekura n'ubuyobozi azapfa koko nkuko yabivuze, kandi koko napfa ntawe uzamuririra nkuko yabyivugiye. Umugabo ashobora kuba ari n'umuhanuzi mu ibanga rikomeye cyane, yarihanuriye. Kambashimire, ndaza kugaruka mu yandi makuru. Aya makuru yaragezweho. Mwibuke gukanda subscribe, ni iby'agaciro kujya tubana mwarakanze subscribe. Rero hano ni kuri Top Kivu News, ngiye nitwa Pacifique mugenzi wanjye, turaza gukorana mu kindi kiganiro gikurikira. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.